Assalamualaikum guys. Okay, nama saya Syaf Ansuri. Welcome back to my channel. So hari ni kita orang nak pergi Kuantan sempena birthday rumah saya ni. So saya bawa dia jalan-jalan lah. So nanti kita try repro, kita tengok berapa kita punya costing semualah dalam perjalanan untuk 3 hari 2 malam ni. Okay guys, bye. Okay guys, kita singgah dulu dekat Jendela Baik. Kita pergi sarapan dulu lah. Lepas sarapan baru kita lanjutkan perjalanan terus ke Kuantan. Okay guys, sekejap lagi kita sambung ni guys. So kita makan apa ya? Ada roti kukus kaya, tempeng, nasi lemak dan telur. Betul. Kalau masak kalau ditutup. Betul. Ada tambahan lain? Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat RNR Temerloh. Saya nak pergi washroom sekejap. Kemudian kita teruskan perjalanan straight to the Kuantan guys. Okay bye, ciao. Hyatt Regency. Oh ya, ini tingkat 4. Alamak, 414. Ya, happy birthday. Sini.
Guys, okay, so kita dah sampai dekat Kuantan. So hari ni kita stay dekat Grand Hyatt Regency. So far dia punya room semua cantik, bersih, pool dia pun cantik. So petang ni kita relax-relax je. Esok lah baru kita nak mandi-mandi. So hari ni kita nak relax-relax je, santai-santai. Malam kita orang nak keluar makan. Itu saja hari ni. Free and easy. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just the part of me I can't let go. Oh yo, banyak petai dia yang. Morning guys, so pagi ni lepas workout, so pagi ni saya jadi sarapan dekat Loteng di dekatan sebelah hotel saja. So ni dia punya view lah, view pantai Teluk Sempedak. Kita berada di tingkat 3 guys. Hujan kuat Sengaja aku datang ke kau
ni hari kedua kita orang makan dekat Ana Ikan Bakar Petai juga. Memang nak makan ikan bakar je kali ni. Hari ni kita ambil ikan merah. Ikan merah masak petai, udang, telur asin. Saya makan telur ikan dengan ulam. Sayang, ulam juga. Rasa memang terbaik. Okey dah sahabat, tamat sudah kisah perjalanan kami selama 3 hari 2 malam. Walau bagaimanapun, banyak lagi cara korang boleh berjimat. Okey sahabat semua, terima kasih support video saya. Kita jumpa lagi di next episode. Bye. Assalamualaikum.